babazaniye amabati meza ku biciro byiza, hamwe na King Lion Rwanda Investment. Iri ni ibati ry'itegura rihanda kandi ibati ryiza ridacuka imyaka 20 rwose. Iriya ni imifuniko, iriya ni imashini ikora imifuniko, ni kuriya isohoka, murabibona rwose. Iyi ni imashini nziza cyane, reka mbatembereze uruganda. Iri ni ibati ryiza cyane rya King Lion. Urikeneye wahamagara kuri 0788383342, 0788383342. Iyi ni imashini ikora amabati, imashini nziza cyane. Sabi igihumbi, views igihumbi, amasaha ibihumbi 4. Ite sabi 2800, nkagira amasaha 8,000, nkagera views 800. Harabura gatoya, narapurahinze ndabura akantu kamwe. Tambaye kuteri nako yakona. Iyi ni imashini ikora ibati bita autoporta. Arabarizi ku IT4 IT5 biterwa n'uburyo uruganda rugenda rugenda, ariko ni ku izina autoporta. Iriya mashini yo hirya ikora ibati bita ondile cyangwa corrugated sheet. Murayibona rwose, ndi kubatembereza uruganda murebe ukuntu uruganda rwose rukora. Uruganda rwa mbere mu Rwanda, uruganda rwa mbere ni King Lion Rwanda Investment Limited. Murabibona rwose, ibice by'inyuma iriya ni imashini ikora imifuniko, murayibona cyane. Yego, reka nongere mbasubize ku mashini ikora itegura. Ntacyo